Mame na papa so na to. Papa so na o kan ko ja to mame bi a o to tomatoes. Na ne yemo hwehwe no no, e so mo de akoso na e da wo sisi a. Ti uko operation wo de na ko. Uko operation de na ko. Me de serious. Kan ka se gu mic unim kasa. Me de munchies ni petrol. Louisa, you can escape. Undoing a new Rana somu. Now, my mirror, who sent cabra, Nabeka me say, Berman and Shani Benti. My bar several times, no, Mr. Monco, my bar several. Fane Casako. One me. Me and Casa me. Fane Casako. Me better and so for first man. What about how many times? My about 4 times. Uber share sofo. O my call a man, o my call a man. Eba san Auntie Adwa ye call man. Auntie Adwa tells me what catch him say on one kasa for telephone. Efra won plano e ma o ye ya na wanye. So sofo kwa anya Adwa anya ma. Missing sofo anya ma Adwa anya ma. Auntie Adwa your ba also on one kasa for telephone and on plan ye den e kasa o ye ya na wanye waye enti se wakọ na Auntie Adwa kwa ye call ma o we hu nsese ya adenti na wo ma Auntie Adwa o Auntie Adwa call na wo ye ma me no abrantie no tia na wo tete mi Adwa so sia na wo nyim o ye call me ma o Auntie Adwa makọ wo still on fime aden no wa meka njere no me buy no no so for now me kasa bia na o se me kwa ba ana kwa o se me kwa na me se me kwa me buy ela to tebe lo asemu apostle yes we are kwada ball and then kwada di matru chaw Auntie Naa me pa so go to finish so. I just try ma me free so me hia tenant no Ai we say Erana sesa ne telephone nyina ntimi nya no ena sese anasem na ye police case tie wo say ye de ne ma police sane emra ne tie na china bi no obi nya bi ye to petrol kum nipa ti o fio problem o chini na people who feel your show adimeni eja ti de mesel me hia wo tenant no me pacho me ko ana ye be bia tama be say me no nyira mra o okay be ba and then me ja Louise I can tell you such now ma so me ja no so wo ko na chira wu no Gabi na manjano mama manjano sentina me se ukasa china wo beba maybe to be friend ko be there we ya cho be petrol baba be so apostle wa mo to the red book mu wa mo to the red book mu simple waba software se kwa eye petrol to Aliza ene so wo kwa fa so abeto cheme ah unko afa so abeto cheme yes ko me sebra tiana no wan cheme wan hwehwe me dia me wan kan chem se dia wonam dia bautrim bone nko a na ko di bone o de be me so agreement apostle nyina ho onyemo papa inu onka ho enso se wo se ewie ye no e na me bae na mbae o se de siko no yama ya dwen enye adwuma relationship is not the end of life o se ho akere mame number yes say de obema police teme yamfa udwane dia nya kra menjane aha ti de metumi ayense yama wo mame ne wabusuafo nya dan emrem omunhia ha sisi a niemfa wo ma police sebone a wakodini ni ento so wate okay
papa no ma wa ha ongo betu papa no ma mo na wo bo ne papa ma ne mini papa ni papa e be ni tell ka o ko se gana no pay mini papa why o muni papa no o muni papa ni to ni papa mi pa cho why ba mini papa mi pa ma cho do o yo bi na wo mi papa udarada hey Depending na kase awo menwo but oba Jahbless dia e kase wo bewo na mewradi tumi so de akoduro bia se wo wanyini se wo nyini ye si aka kire wo obabi se wo wo aha de entisa obi wa ye twa ne tubu baako enso nyame amana wo de ye specialize wo ho ama yaje eho award a eye fertility ye ba Jahbless Yasemo odo debia me kase debia odo ade nipa beko bebia en kwanse eko asema ekoso wo Auntie Naa wo enei me wra ho ma lady ni pa me wra ho ade ma lady no na se ukodo bi pa na se edusa stage we na enome ebu aka osima ya na eya so ukodo obi pa na edu stage we na enome ebu aka osima eya uhwe the way a situation is akoye oh urade Auntie Naa so de onfa nchewo da bi enka ge ne dwan ato no mpo no mimise bi Auntie Naa beka se oh ende mi be siesie but ono de ochen broni justice anti adena ayemiya oba no enye ne fumso mpachoye oba no enye ne fumso na de akoba ni nyina ne se asem kwa yemaro chese wado be ma no na wan ke bia nhemu ena mba so do stage bia ye na sometimes eneme bi wo ha na ebroso mo a omunnim di ombesi aye no ena wutie nso so a it seems like I say na so den kakra nka oba pa de akukuduro sei de edin o akukuduro sei we de edin so betumi nya akukuduro pa se me de ja ekoto obi dan mu anya mikunu dan ti se be ma no kra da okra ko betumi ahye no ko be hye be ma no one time in fact sometimes enumi bi a ya na sometimes edin papa say oba obenya sa kokoduro no etuma yesa ne ma no and mon fan cheme say ye ballet I say ke mom update wo the echo no won tell anse na enum na start but mon fan cheme say ye ballet na ye ntumi mom update but ya pa say the we need down so say nka ablabom nu ana say dwuma sem no ana say anamoto mu no obehu say nka obeboa wo no sa nipa na yi ama and sometimes yen na emfro mu fo to frustration so kan emre ni dia so no mu say emre ma kwan say wa odo pe na Auntie Naa kan o say ka obeka kire me ana nka mi di wu dwuma ma o de a nka the best way nka Auntie Naa so be jiska ma wo ma wasoma de adwo anye kura nketiefo na ahwefo so betumi abo but akwara me akwara say wontumi enya ahohyeso ana o kanazem say oba onya access to Auntie Naa nipa de doso oh nipa de doso nti abotre wie nkunimdie sisi as obeya oto na so ye gya abufure na sinyame ampata na ukọ cells na wansa bebioma na ye de ukotuma wa ha akwara no akwara no benyine no na afi ne ma monya ne ma mi koje eya na eya o eya na eja papa no kranya go ponim ni eja chese ema birimu stress o mu famu no ema so birimu how o mu famu ma no eye both
but na a man binum debi ehun so debi am come say awale de nke yi na ye be wale o but awale na okọ wale no nipa na one ne kwatena as a partner no and in the major problem and ante na so de o ma no matoto say asam na wo ka no me ka de e be favor o debi ade efiri wonu mu ba no no so gina so de akasa de efiri wonu mu ba no and ante na so be gina so na on so ode akasa but na sometimes a hardwin we share very young girl oba esiu na so na ye de kokotum in fact e be ya and the police for antenna one for spare one police for be fa no on for spare no kla yem ya o case no yem ya pa say akoba ne sa e wo ye nua ba no na fam wan ka bia nhemu ana sa de we akokoto no na we yen fanya desua de ye nua no mba no bebre wo makoma o man say second clock kita no betumi awo o man say chese ade no ewura no mu say omfanya wa obetumi ayo simple ye wo ma bi mo omuni so hyepa ye wo ma bi mo ha omuni so hye so ka so odi udwuma obedi udwuma pa no hwe imagine sa asem we atowe se nyame ampata na yanso mu a wo kaka wasamsen so nyame ampata na yanso mu a wo kaka wasamsen yanto aso na antena mu akwaba nti de ekoso no na in fact asefem pa asefem na ntiri fomu akotwaja Nuhunu kwa na bibi ya modada macho. We kura kire wo se niam ne wo kan nyina wo nsanhia de ti ye ja wo kura na wo be ye de wa ye wadwen so de mra be se wo nsam na ba bi wadada wa cheti wo betwa neka we sanso a wo be kom life imprisonment na wo bota ye si wani so nyina no aye basa free se de mra na achechere ye kuro yi ye nya de ye ya epe sanke ye de ye epe kan punishment and comfort be man crofo ye nya de ye penti ne ma mra ye adwuma say still de me no okay wadada me acho teacher say ne wa plan wo wutiri mu no eso ten de wa ye kwa ye comedies bra wani moy Bintu nka enen yam la me kwa me try say me we forget bibia ba me hu be man na mr ti wo here counselor a obeboa wo na urefi asemu edio mama bi so amao mama bi hamba haita ude 800 mama kura waso wani sikana di ba andru one man to na okoto phone mu no ana waso wani sikana ti no phone na wa fa no page achewe ti wo ba ene Nebo ubende wakotam me ti wo fa ye dey Debe de won janshim na me fire. And so one way change to ko fa phone here. E dan ko wo sen na phone. Odoi. Sadie nai. Sadie nai LOVE. Nintrase bebre. Feel bacho me twa why. But modern so benya catch na mabaha. Louisa catch on mami so mro ye perfect adum to nankra. Mobile Oyerepa FM bele ti baba wo mo dama be yelu yeto wana so mi no wo nya mama yelu yeto ma eren oye ni ye ne de kan twi na mte merci de omushe program me omon kan chere no ma enu a wo yes na wakoka chere he na dai me da wa me ma me o ko fi o ka chere o ma me se ne wa ye ni me ma mo hu ne bufu o ka chere o ma me se ne wa ye ni Debi adai me ma me kwa ndro busa me ba me ni se to se wa pra no de na o ka chere no wan ye hu 2 year de ko da time be
Me free hospital na me call fie. Who call police station? What call? I'm call no. Dia na ko catch him. Me call here na almost dia na yan ana me catch him ana me. Who ka dia na chere wo? And na unya ho tete ba ha. Who ka dia na chere wo? Almost it commander ni so we meet. What catch him so na ko see fie? Waka. Okache kuli pore se wakumbia ni kuru. Oso kunye ni sana mkoe. Omukachirela. Me si omu family omu number mama me kwa aba. Na meeting ho na ya kasa na omu se meja isun ba pins wo me munso meja isun na meeting na che omu ana me si yo ba me ba omu family number omu number na mama ana ba kono de ni number mama. Okay. Apostle Fama Ikene. Obapa meda wase. No kwasem ni abufo ye dam ketwa. Papa ya flower we share no pay. Obapa ma share ne pay obe was one titwi. Was one want to mean catchy. Oh, as someone over can no so one titwi and none of pay crop and yes I know okay. Na we share go video no. Yes I know okay as I want titwi. Was one titwi. Da wo buy so eh. Da me ba ya mekanisa na ma. Wo sa ka chen so won titwi. Was one titwi. Debi o ka so won titwi. E na de na so fu ka chero. Dia na so fu. So fu ba na de na so fu ka chero. Wase me titwi de me so ko. Ti e chese wa pa mo. Apostle to so. Oh, eti Obapa. De ye kenyina ne se. Adwuma we de aden. Ade pa na me am ka de bia me se yankonso e bagie ni so. Ai, oh, e bi se papa wo ye kura no sa akoda ne bone wo ba bi. So for the young man answer no. You know say me ka we or the show force. Force upompo. Or the show ko. Or the show so buy. So teach you kura so for tebrofo. E think out and then ka race na ka stop. I say stop. Or better I say. Papa so I headmaster. Think ane ne brofo na ja. Kan to akuma na obaning titwi no na hu boni a wo kode nyasa na ofelo kanen baka brofo na wo to on titwi Louisa we are criminal papa o hey tia okay dey na just on titwi so say na so ba se see wo ba fidie so say wo ka twi kama so enti wo ba pa dia me kanyira ne say abrantie no anso kwan ya wode ababa we fa so no wanya de nanso sesenka asa baba we ma ne trasa so wonu ahia kwala no na wo wani obi kra na tie o ana wo aka chen se woni ni pani nyai na wo mra na wo behwe no ana wonu so adi na no ni ayeden ama wo ana wo ja abrantie a wode na wo so se nyinyi se we kra no ne ba ne papa aka ne maame ho no wo mo hwe no ana tina sa brantia no so yesa so bada no so na nkonkoduru se maame ukokoi awsa dia ukokoi wa fa hu ani o se na wo so sa wo nyina wore se wo fa hu ani o 24 so di o 24 abrantia no phone so no se kuta no wo se Saturday, Mrs. Me when you pejom, na me fan ko faith homeopathic clinic. I won't feed our ye did dwuma. I asamo ye try on na ye mresisia. Gana mai yedi asam de biabo obi benya wa na fi yade amman kama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver ehun na techema o hypertension ana edunya asijele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e ma deku ama onya wa hoto wa opase ye massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo wonam yade na edunya say ma de dia typhoid yade fruit tri su kope munase de enya no nko o sey ya ne yade ana
ana enamo yade ena etete wo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye nea ye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and cry pokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Yadi asam de biabo obi benya wa na fi yade amman kama sam ene yade eno ti ana Amedi Alternative Health Center yadi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver e ho na atechema o hypertension ana edunya ahyehele diabetes ana etetewo wo stroke akon to dem wachina nante abre enso entimi nko ye betu stroke na say e de ma deku ama onya wa hoto wa opase ye massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa Amedi Alternative Health Center wakoma yade na etetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade bi fruit tri sukope mu na enya no nko sey ene yade ana enamo yade ena etete wo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye nea ye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541